obufulu bufe aye nenda okulopera nti Busoga katali alina ebirabo sabo baba gafuuke amakula wano ku itaka lya Bakatukiro neyanziza webale kusima kansabe abakyala ba Mothers Union mubenga mwegaita ku Reverend ebirabo ngobi baba Kyabazinga awala ni mama tusanga kwe Bukungu byengobi ku lwa Church of Uganda abaana bo basiimye okuleetera ebibala naddala mu miti tekateeka okusimba ebibala ebiviira irala mu ba Mothers Union balijatiika babikuleetera baba tweyanze kino baba abona aba Reverend era oli bona Mothers Union nsaba asembere maiso babitoke ku ngo Kakatukiro gafuuka amakula ayogere mulimi wano emotoka eyesooka ey'ente okuva mu bukulembeze obweno bwebuyende obwegombolola baba siima eteeyo Kakiro ojiikirize gafuuka amakula agaise bantu kansabe omulangira Gideon abenga ayogerera emotoka eiraku Lata waife Kyabazinga wa Busoga amaina ninze muto omugolo Segedi ate omulangira wa tuli kusaba ndi ikiriza osime tukwerize ebyo ebintu biwawa abantu ab'ebudyo muli ente ediva mu bantu abakwenda kinomu mwabamu ente ya district local government mwabamu ente da sub counties edikola Buyende district baba ni mama muwagale baba Tukiro siima ente dino abadyepe etweire okuviira leero Irundu Bugaya Kagulu Nkondo Buyende Kidera paka Bukungu nti dituke mu lubiri ebudumbula gafuuke amakula baba oyo ni RDC wo etisene avakule kuteso atabeera kulira security ku mukolo guno
Baba olini muwalawo Tara Kitambala motoka yairaku erimu emiti nsaba Katukiro Donald Sime tubenga tudifuna tudigabire abantu bachabazinga nga bagisimba. Baba era motoka yene yeri kuiraku erimu embuzi 4 Katukiro Sima odikirize gafuke amakula ine bantu we bakuida mama era neisano lya badiope lebakulaga tusangalire irala isa bantu kyabazinga Sima ndete Katukiro owaisa owabugabula bibi abenga akona kwira bebyo eyi motoka eno nebiri wano wansi owegola Sima abe Deputy Katikiro mugabula bibi twenda nga abagabula tuteme walala asima nga bwede ni mama tutoni ebirabo bingi ebyokulya ebyokunya ebyokukozesa byona tubiresa amatoke muchere bibo makonero byona bitubirese baba ikiriza tude tukwandulirawo ayenga bira tubikoze n'abantu abandi nga mutabana wa Apollo Kazungu akontributinze kinene mutabana wa Eric akontributinze kinene mutabana wa Sempala Stone yena atere mushamani abagabula bona babere walala okwisa niwe tukwendeza ona kulungi kyabazinga fungwa ise bantu era kulwaka chiko atestesi osime emirimu gya mutabana wo Chenge ni komanda ndabakomandinga entedo mumadiedo baba kyabazinga abantu bano benje okusoma ikiriza ngambita Katukiro baba akulamuseku muli omulangira Gideon baba yatuweire ente buyende district government etuweire ente 5 Honorable Kanaku Michael chairman wa 5 ente engineer ndase batu abanda weida abaisaigaga abebuweida nga bakulembeirwa ngobiyo weri batuweire ente omumbeda kadogo owebudogo atuweire ente Honorable Lubowa po atuweire ente CPA waivi abenkondo atuwete owekiti atibalira mani atengo yo tumweta musomesa owena wantale ente owena wankandulo wa Daudi NKBS atuweire ente ingini balemesa Richard New Life Schools baba ndoli patron batuweire ente afande mutabana wona imuli owa prisons Robert atuweire ente Honorable Choto Ibrahim atuweire ente Honorable Nakato Mary yatuwe ente Honorable Mire Babalanda atuweire ente baba ni Mwanjuzi family yatuwe ente baba ni balabo abanendeire family bona batuweire ente ise bantu kyabazinga mbere betulina muri mwembuzi mwaba mwemigaire mwaba mpali mwaba obugera mwaba mudambia mwaba ebisampa byona mama niwo noteekateeka baba kulwa abantu abali wano tusaba okwebaza nti wasimye ebirabo byaife gafuka amakula era walagira nti kuntedo baba ine bantu agabule ku ekibulo ky'abalero baba tweyanze yala era fumbwa ebyanda n'ebyanda baba Katukiro Sima nkwirize banange abadiope mwebale no
ndikwenda okwebaza abo bonna abatwalira Makula mwebale ino mwebalire irala bukyangamba katuukiro kino tikibonanga buno n'omulundi ogusoose okubona kino kyemboine ndikwenda ino okubebaza okolera awalala ndikwenda ba RDC abaliwo banange mujje kuwale muwubire ku baba kyabazinga ba RDC abaliwo mwena muna ba RDC ba deputy RDC ba assistant RDC ndakwenda ba full RDC nawe basooke ba deputy RDC baire ku mulaini bato bayiwe ba assistant RDC basembeyo oyo risibeera birantu balina bakama bayiwe ba RDC nawe basooke mulaini abayira ku ba deputy abayira ku ni ba assistant RDC Mama Minister wa President ndo okwebaza webale tuwera baana abo mirimo babo omwebaza ngo izeyo tusimye bongerwa yongera omubuto omwo buta abaana baifo mu mirimo egyo ife tubena tuchakale akagoyo katatu ndikwenda okwebaza